algonda keys mi algonuge udinna kepakun apartment ugai mihe ingeto ganegen algonu men kepakun e lari dekki fahum miharu tibefulaga midawru nimeru fassaharu wan kariwani algon midakkani gagandaka mi sateka dihe apartment sateka 30 mihaka vikkafen tanegge wahaka den miharu algonu yagin kama ekiga algonu mi shakken nukuran tibefulaga midawru nimembara eyan hadlen hoda devwana kama algonu yagin ve e tibefula egotan bunubwa watiya ekko den mi ailatan eburi hama benkun loanu nagagen interest principal amount res dakkamu fassaharu ayaro emihunna e tamves nudibe lari kolos nudibe ingeto ehme mikamavves kommes halle hoda dinuma alon rede epak wahakas faha korave private developer ekon hoda fre tant mi wara bodu criminal case hingamu dakame criminal court ga mihare masale nimemun edani den hdc eba mihare tantan dibunu farattaka emunu edene e development alun kuriya gendevene goten eba bala emi genuine issues tibe frunti faha kuramun gendavani ema e komme kamakan awun men rangalu halle genes dinumattaka war gina kantatta koddenam